Ibihe byiza ku bakunzi ba Kabara TV1 mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye, twifurije kugubwa neza. Rero nk'ibisanzwe kuri mikoro n'inkomezi James, turi kuwa gatatu tariki 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru yacu uyu munsi agiye kwibanda ku mahano yakozwe n'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'imitwe ya Wazalendo muri Makobola mu marira menshi, skandali ikomeye mu gihe FARDC na Wazalendo ubwo bavaga muri Makobola ya mbere n'iya kabiri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo basize bakoze amahano. Makobola iri ku ntera ya kilometero zigera kuri 24 mu majyepfo y'umujyi wa Uvira, ikaba iri mu bihe bikomeye by'icuraburindi n'agahinda nyuma y'ibyabaye mu ijoro ryo ku itariki 29 rishira ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025, mu gihe ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo zavaga muri aka gace ka Makobola. Ibi byabaye nyuma yaho umutwe wa AFC M23 MRDP twirwaneho wari umaze igihe ugenzura Makobola wikuyemo ku bushake igasubira inyuma, ahubwo igahitamo gukomeza guhangana n'umwanzi mu mirwano ikomeye yaberaga mu misozi hanamye ireba Rwanga, Kigongo, Katongo na Kabimba. Nyuma yaho ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho bakubitiye FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo muri iyo misozi turangije kuvuga haruguru, FARDC Wazalendo bahisemo guhunga bamanuka bajya kwibarabara mu bice bya Makobola ndetse n'ayandi masantre ayikikije, ariko aho kugarura ituze n'umutekano byari byitezwe n'abaturage bo muri utwo duce. Amakuru aturuka mu baturage, imiryango ivugira ikanaharanira uburenganzira bw'abaturage ndetse no ku mbuga nkoranyambaga igaragaza ko icyakurikiyeho cyabaye umwiryane n'ihohoterwa rikabije ku baturage b'inzirakarengane. Ibyaha bikomeye bivugwamo haravuga gufata ku ngufu, gusahura no kwangiza ibikorwa remezo. Raporo zitandukanye zirimo izatangajwe n'ihuriro Fizi Senu dukesha inkuru hamwe n'abandi bantu bazwi mu gutanga amakuru zivuga ko mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 29 rishira kuwa 30 z'uku kwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 abagore 27 bafashwe ku ngufu, barimo 6 batwite, mu gihe amaduka nibura 15 yasahuwe, ba nyirayo bagakorerwa iyicarubozo ryo ku rwego rwo hejuru. Abaturage kandi bavuga ko ibitaro bya Makobola byasahuwe bikibwa imiti n'ibikoresho byose byifashishwa mu kwita ku barwayi, mu gihe byari byitezwe ko bigira uruhare mu kwakira no kuvura abarwayi, inkomere ndetse n'abafashwe ku ngufu, ariko kuri ubu ibyo bitaro bikaba byera nta kintu kirimo. Ibi byabaye mu gihe abaturage bari bamaze iminsi mu bwihisho no mu buhungiro kubera imirwano yari maze igihe muri aka gace, ariko hakaba hari abandi baturage bari banze guhunga, akaba rero bari muri ayo masantere ya Makobola ya mbere n'iya kabiri ndetse no mu nkengero zayo. Tukiri muri teritwari ya Fizi kandi mu mujyi wa Baraka, umwe mu baturage yavuze ko muri uyu mujyi amasasu yahindutse nk'ibisanzwe, yaba ijoro n'amanywa ntitumenya kubitandukanya. Twibaza niba koko hari leta idutekerezaho. Mu nyandiko yashyizwe ahagaragara n'ihuriro Fizi Senu dukesha inkuru ryavuze ko kwikura kwa FC M23 MRDP twirwaneho muri Makobola byasize icyuho cy'umutekano ku rwego rwo hejuru. FARDC na Wazalendo bananirwa kurengera abaturage, ahubwo bakaba bashinjwa kuba inyuma y'ihohoterwa ryabaye yo kuri uriya munsi wo ku itariki 29. Ku rundi ruhande La Voix du Kivu nayo dukesha inkuru yamaganye yivuye inyuma ibyo yise skandali ikomeye yabaye mu gihe cyo kwikura kwa FARDC na Wazalendo mu mujyi wa Makobola ubwo yahungaga iwuvamo, isaba ko ubutabera bukora akazi kabwo hagakorwa iperereza ryigenga kandi rirambuye ku byaha bivugwa hagamijwe kurengera no kurenganura abaturage ba Makobola, by'umwihariko n'abo muri teritwari ya Fizi muri rusange. Kugeza ubu Makobola
ikomeje kuba ahantu huzuye ubwoba n'amarira, aho abenshi bavuga ko amasasu n'ubusahuzi byahindutse nk'ibisanzwe. Mu gihe umutekano utaragaruka mu buryo bufatika, abaturage basaba leta ya Kongo, inzego n'umutekano, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'amahanga kubarengera, kuko nk'uko babivuga intambara n'ingaruka zayo zikomeje kuba nyinshi ku baturage. Kuri ubu nta tangazo ryemewe rirava ku buyobozi bwa FARDC risobanura ku mugaragaro ibirego baregwa. Turakomeza kuyakurikirana. Reka twerekeze mu misozi ya Haut Plateau mu gice cy'indondo ya Bijombo. Amakuru agera kuri Kabara TV1 aturuka mu baturage bo muri ako gace n'andi masoko atandukanye aravuga ko umuntu uzwi ku izina rya Koboyi, umwe mu biyongozi by'umutwe wa Gumino usigaranye, ko yaba yihishe ahitwa mu Matanganika, kamwe mu duce tugize indondo, aho ni ruguru ya Kajembwe. Aya makuru avuga ko yaba ari kumwe n'abasore barenga 40, bikavuga ko ategereje imitwe yitwaje intwaro bivugwa ko izaba ivuye mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bakomeze muri wa mugambi wo kugaba ibitero ku ngabo za MRDP twirwaneho. Nkuko rero ayo makuru yatugezeho nka Kabara TV1 akomeza bivuga, ku munsi w'ejo hashize tariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 2025, twirwaneho yamutumyeho intumwa imusaba kugarura abo basore bose, ndetse nawe ubwe akishikiriza ubuyobozi bw'inzego za MRDP twirwaneho ku neza no mu mahoro. Bitaba ibyo hagakoreshwa izindi mbaraga. Kugeza ubu ntituramenya neza niba Koboyi aza kwemera kwiripotinga ku basore birwanaho cyangwa niba akomeza kwinangira bikaba byamukwegera ibibazo bikomeye. Ariko icyo twamusaba nuko yakwiyunga ku bandi kugira ngo bafatikanye umugambi mwiza wo kurengera abaturage no kugarura amahoro mu karere, kuko nabo aho bageze nabo bibwiraga ko barimo gukorera kuri iyi saha ntabwo bakibarekonesa. Mugire umunsi mwiza. Iyi ni Kabara TV1, njye ni Nkomezi James.